i se zo te chen la ka lo lom lai vek chuwa tun trum chu hei tun lai Mizoram mi puina kan ve lan le isu lian tak ni mek MPSC chungchang hi claim han khel ve lokila chief minister thu soi te pok an ngai thla anga chumi ma in thu pakhat an ngai thlok te ang hei August ni som pahnia thil thleng rap thlak tak mai champhai lang sam huna tengkia lut an thile ta man kum khan scholarship lama khan he tiang deuh che hianin tengkian thua tur an lu awanga boruak chia an hi pa wanga boral khan lo om to a chu tiang che chuan hei ni som panhi August chommadar som borvel khan puwan lal pe ka kum som thum pakwa champhai tlang sam le lal eng moya kum som thum pathum chal rang te chu tuida na tengkia an che suala han thi nia soi hani police in an report danin pulal eng moy le puwanun moya kum som nga panhi champhai tlang sam chu champhai tlang sama mi tengki ti fai turin anin hlo a an lu hnu loka an tal boi zuyani an mangang aw thom hria an bul hnaya na thok nun na chanta puwanal pe kalelal ming thanga te chuan chan tumin tengkia an lut ve a an tal boi zui ve ani a chhaklam an thok ten thom an hriat nuwa chuan chan chhuah na an thoka damdoi in pan pui ngal wat an ni puwanal pe kale pulal eng moi te hi chan thayan ni to lova puwanun moi hi he thu kan bo selai thleng hian oxygen pek me kalani pulal ming thanga chu sub center en colony a tengki hi fit ruk vela thuk ni in fit khat le tlem vel tu yatling hani pulal eng moi hian jamphai tlang sam mi nu puya na ya ruang an khua chalrang ala kani don ani hetiang hi hlom thin khop maya tengki rei taklo om to khui boxi boruak chuan om lo anga hianin achunga hian boruak thalo tak hi in siam thin ni in alanga tuna po hianin tengki an hong kha an lut ngal mai ni in soyani a lemin han ngak deuh se boruak chiat te poron chuak ta sela tunanga chiat to na hiat thleng lo mai thei ni in mithiam then khat ta chuan an soi bok chu ania hetiang hi kan hriat apoimo khop mai tengki kan siam ani chuanin boruak luna tur te poi siam apoimo khop maya tin kan hong ani pon boruak chia a chua hun te po kan nga angai o me chu tiang ani lo chuan hei hetiang ang khe si pan kum do bok khan scholarship lama khan lo thleng to a tuna hian hetiang siat to na ra phlak champhai tlang sam lama tian an thleng le ani a thi chung te kan tor pui tak zetani o tun lai chu MPSC chungchang isu lian khop maya Jharkhand lama po mi pui ten MPSC malak na an kalphung du lo na lan tirin protest lian tak tak an kalpuya kan mizo pa pulal biak thanga khiang te IAS officer ming thatak mai to kha Jharkhand police te chon an man heng he social media te po kan lo mu kha MPSC through a fine na an thokani ber me Jharkhand a hian tiang che chu hei kan Mizoram Public Service Commission a po hianin boruak hi om chho mek ni tanan langa MPSC hi ni independent body an nia sarkar in rol lawan na an lak chungchang a hian in kai hroina hran constitution ina aduan le dan mumal taka din na nia chuwangin per thokhat turanga yan ni tuti lai ro chuanin tun haya ti sual neu hi an nei nual ni na langa an hala ka te mitlun lo na midan tung lo thin viau ni in social media post ate po hin kan lo mu thina amaro chu ti sual reng mai ang chi te phei kha chu anni ang independent body thalai tam takina in nga na le rin tlak tura kan ngai ani la hian hil ti sual tam tak tun ha an nei chote hi siam that an nga ya khola ya emo apop thom nga ya omani ti hi chu thil chiang takani MZP te malak na afak om viau maya chu ti ruale ro chuan MPSC chunga an reform nga ya mohan siam that nga ya omani chuan sarkar mo hani dona sarkar hian ma alak nge po ngai don hani chuti lai ro chuan ei MPSC lam hianin exam turin bo sei tam tak om mek te a khai lak chhomol mol ni nan soya chu alo thei lo ve boka ano fiscal tur dana ni chuan MPSC malak na exam mek te exam tur te notification engkim mai te abuai chhodon ni te pona hriat a hi chu ani dan tur chiang sa ani ome chuti lai chuanin MPSC reform committee din ani tur thu le order po chua thoi ani don thuan soya order chua ma pi sakai tur dan antum chun zom nia soyani chief secretary conference room a DPNAR secretary Udit Prakash Rai kai hroin NZP hruai tu te MPSC har satna tok zir lai a yo tele MPSC thu nei tu te anin kom hova
inkom hona hian DPNAR secretary chuan Mizoram sarkarin MPSC reform committee din ani tur thu soin chief minister hena thlen to thu an soi MZP hruai tu tele MPSC a har sanna tok zirlai ai o te chuan MPSC a boina rang chung changa ni chung peaceful protest an nei nu le ni thum chung MPSC pisakai turan dan nuwa sarkarai o thunai tu tenen inkom hona nei ani chulo momanti thu an soi MZP chuan MPSC reform committee din na order achua ma chuan August ni som pathum sang ni som ni parong jing dar ko atangin MPSC pisakai turdan chu chunjom zelan tum thu an soi ani hemi chungchang hian chief minister chuan thu soyanaya a thu soi tengun takin kan ngai thla anga a to pa kan ngai dan theu comment lama khan kan tar lang chunjom vele don ni Chen tu tak teu kan sarkar noya sarkar nalak boy pui tu ber MPSC chungchang hi mi pui ten chiang kuang taka kan hriat ve hi tula hriat na awma wangin chu mi chungchang chu kan an soidon ani a tun malam a ka chuan sarkar nalatu hi pakhat chau MPSC chau kan lo nei thina kumsa ni som pakwa June ni som khan khati laya sarkar na cheltu MNF sarkar cabinet khan nalatur dang MSSB kan ti tak mai Mizoram Subordinate Service Selection Board nei khatul ti in cabinetin thuan lo ti tlu a kumsang ni som pakwa June ni som pakwa khan notification po chwa ani ngal ta ani MSSB hian non-gazetted group B nalak chau an buai puya chumi chu MPSC kudatanga lak sakin an kuta an lata a thoktu somni le paruk an oma na zathum somni pariat an laman bok ani hei ZPM sarkar alo pian khan a chun zom zel hinge thang ti top mai hi ti ngun taka ngai tu ani a ti top kha thazo ka ngai aloni ta a ti top aloni ta a chan tlang pui han soi taila pakhanna chuan MSSB hi constitutional body ani lo hrimhrima sarkar dinglaya piangin executive order manga anduang anga anti nanglam thei ani a chutiang chu apian tro ani wangin political appointment atan man arem chang riau dona hriat na le lau thon na kha a omani chairman ma sabiratan pokhan khatilai ruling party ming chu sei lovila chumia an party fuai to poimo tak advisor na chilai chu da an ni ta phota kharingot pokhan thalai te ri ruwa affair to lowang ti launa le ngai that lo na asiam nga la anulama chairman ten an in thak chopo khan chairman pakhat chu aming soi lovila MZP ten bang turin an norta hial ani chung vel boruak awang chuanin February sang ni le som ni le pathum ZPM sarkar makum chi a khanin MSSB hi ana tholai te lo cho lai lok mi se ti in cho lai lok tir an ni ta hial nge ani tin hetianga nalatu thuang ni a akal hian buai thlang na om ve ran pa hrim prima exam hunte alo in ruala interview hunte alo in rual chang a om thina chunga chuan na jong tu te khan apania anti kop thei tlat lo wangin andu zok an thlan angai chang te alo om pha tin rual exam hanti khachuan examination hall te pokha lo in lo man ve kha lo tu la wangin in dai lo na chu chuanin asiam boka tin zona chungchang a hian MSSB hian MCQ multiple choice question kan hanti chau hi an mang thina chuta chuan negative mark hi om ve lo ani exam paper endik ati ol sama hunpo adu toy zok amaro chu athatok lo wangai ania
mi pui ngai dan lak ania public consultation nei a han ni khan za zeta som sari chuanin MCQ hi negative mark nena kalkoptir hi atha antia wangin MPSC chuan tun thleng hian MCQ with negative mark hi akal pui zui ta zel ani atha zoka ahim zoka amai ro chu ei hianin hun ro chu adu rei pha ta hret thung ani tin MPSB khanin nalak tur proposal palilai an local lumboka khang te awang le keniang state ramzi mihring tamlo na hmun hi chuan nalatu pani ani ai chuanin pakhat chau MPSC chau hi nei zui le mai ta ila ani hi atheyang angin thuam thata zokilang ti ngai nan kha nei alo ni ta chuwang chuan sang ni le som ni le pali February ni ria ta khan MPSB chu dissolve alo ni ta ani ti chuan MPSC na tamdan le an na lo pun chho zel dan hi an soile ta ila MPSB thria ani ta ka wang khan non gazetted group B nala khachu MPSC ko ta lo lu le ta ka wangin kha khan an na chu atipung lo thailo hot mai ni chuba ka chuan ZPM sarkar nu hian sarkar nala khi apung ta maya sang ni somni pathum somni le pali sarkar ma sahuna khan na chi sang sang somthum panga lak ani a sang ni somni pali somni panga MPSB thria ani nuwa khan ZPM sarkar na kum khat a khan na sang somrung le paruk lak alo ni ta a apun na chu za somriat le pariat point paruk lai alo tling ta ni nikum chung khan na chi sang somsari le pakwa lak ania ti chuan sang ni se somni le pathum somni le pali kum ne na nikum khakan khai kin chuan ain kara kum khat chaw tla ni chu MPSC na alo hau tak dan le alo pun tak dan ni za zela za somni panga point pasari pakhat hial alo tintani chumi sarkar nalak rim apun na pia lama chuan group C recruitment kan ti hi department 10 anti ve mai thina tun ma chuan tunai chuan MPSC ya rinna kan long ha chhotak zela wang le department ina alo ti ve hi engeni kan han nual suat deuh ta nge ni a department zok ta hianin a zo na hi chu MPSC hi an min siam sakse an ti ta deuh zel maya a then te phei chuan in zo na siam chau ni lovin a question paper and declare result puan thlengin MPSC ku ta da hi an ron du ta a hei hianin na satakin tun ma la khoi ngai lo na thar kha MPSC chunga hianin aron ti hau tak le zual ta ani tin heng ba ka hian UPSC exam hi an lo khoi tel ve reng te alo ngai boka ti chuan tun din muna hian tun ma ZPM sarkar ma kum chia le tun din muna MPSC na apun na hi za somruk ve lain apung ta ani chutiang chu napundan ni ta wang hian sang ni somni panga somni le paruka khan working days ani le somthum pakua awma DPC ro chu voi za thum som pakhat an thu ani nikhata DPC pakhat item 1.30 vel zel thu ang ani ta hiala kumin na hianin ei zulai ni somthum thleng china khanin working day hi ni somsari pakua om to a DPC hi voi za le so pakua lai an thu man to a ni tin hian 1.50 vel zel thu ang ani ta hial ani tin sang ni somni panga somni paruk chung khan mi sang khat zale somnga panga an interview nan hian ni zale pakua an mangral bok ani
sang ni le som ni panga le som ni paruk chunga working nei nizani som thum pakua om ti kha kan soi to a heta hian examination conduct nan nizani som li le pathum an mang boka chu ni tin pakhat ai dam ani le ta ni chu wang suan kan thok tu te an ri me ema ni tin deuh thaw hianin mi ban rual hian an bang ve ngai lo overtime hian an thok thina at sa chang chuan tlaiwar don te san lai han pel thuak te an nga le thina an khongai thak le ni chu tiang su an din mun ania wangin MPSC hi theyang anga ti chan tun dan sarkarin angai tu a ama sabira chuan thok tu lak bel anitani hetianga tho tu na sataka lo punta ka wang hian thok tu in dai lo na pok ha alo zual ve zel lo theilawa thok tu in dai lo na wangin nadil tu ten form and fill up diklo tele an document te kha a diklo te kha atir te a khan lo endik vectorania lo filter vectorania masan in dai ngang lo wangin anti vex seng thin ngang lo bani chu wang chuanin endik vek ban lo te alo nia wang khan mi nadil khan examination te avati ve a personal interview thleng te po khan alo vati zo ve vek to a chumi nu a chuan a qualify lo ti te a document a dik lo ti te riat chu an ni le khan buai na lo tu ra khan an lo buai hrip ta ti na nia chu a that dan ber chu endik ngai zong song kha atira exam an khoi main exama an thut main a thu thei lo tur le atling lo ka chu lo clear fields sa vek selang na kha ol sam tur ania amaro chu tianga ti tur chuan tu na kan thok tu nei te hi anin dai lo na sa ema khamien e wang khan thok tu hi engtinge kan ti punang ti kha ngai tu alo ngai ta a MSSB dissolve alo ni khan MSSB noyad na thok group D tele officer thleng khan mi som ni le pakhat kha MPSC hian kan chom tira chu chuan na sa takin an manpower kha awati pung ngal ta phota tin assistant hi pani lak thar ania UDC hi pathum lak thar ania pakhat dang promotion pay ani boka tin LDC hi panga lak thar ania group D hi panga lak thar ani boka PE atangin pani regularize ani a tun nai mai khan group D atanga assistant controller of examination kheng post pakua lak bel theina sarkarin kan pe thar le boka chuti chung po chuan kan la en dai lo chewa kan thriat awangin kan mamo tur tu na hian an zir chian ni in post rang som ni le pangadang hi kan lamamo don ni in kan in thria chu sarkara kan dil bel mek ani tin man ro lampang han soi taila MSSB thria alone ta khan furniture si rang hei chair te almirah table examination bench le computer set kan dan ti te xerox machine te photocopier te printer ti rang ka tiang kha zani le pathum lai kha an ro chunga an chom ani tunna ya hian kan printer khu achak tok lo wangin khu khwanin delay asiam ta ka wangin printer thar thade mai crore rukle point ngaman hial mai kanan le thar boka hian na satakin ol samna minan siam tabok ani kan har sanna dang le chu thok tu te in dai lo na kan soi rual khan examination hall lian kan nei tok lo hi ani a district rang ate po examination kan han ti bok tak na in khanga attitude te kha training pek ve zel ten lo nga ya rin in a manpower in dai lo na kha ati kiam tak theilawa chu wang chuan hall lian pui mai kan mamo ani hi tin sarkar chuan angai tu a chu wangin examination hall thar tur hi tu na hian crore za point pakwa pani noi sangkhat songkwa pani tinani chu mi manchu tu na hian sakmek ania hei hi anzo hun chuan exam halla in dai lo nei thui tak apuruk thei to don ani tin central scheme DARPZ antia chu mi noi chuan
examination monitoring system le thin clean system man tia chumi kan nei theina tur chuan proposal kan thelu ta central lama min approve sak don ni ten country a be se na sang tang nen kan ngak me ka hian na sa takin min ti pui sui le don bok ani ten kan online portal hi atira kan man kha portal version 1.0 ani a hei hi chu kan khop kham to lova chu wang tu na hian version 2.0 kan han nei thar le ta a hei tu na chuan kan mang to a hian na sa takin na tho na lama min pui ani tin sung din mun hi atop nan han soi le ta ila sang ni le som ni le pathum som ni le pali sarkar masahuna khan MPSC budget hi noi sang kha som pali ani a sang ni som ni le pali som ni panga kan sarkar kum khatna khan noi sang kha zali som kwa paruka ti pun ani a nikuma khan noi sang kha zanga som ni ti pun ani le a kumina phei chuan in kha na thar kan han lak bel tur te kha khan sum tam tak amamo le dona tin manrua rang le enge mate kha angai to belzel te alangai dona wang hian kumina budget kan han dai chu ada chin deu ani maya a revised estimate ka kan la thleng lo hrim revised estimate kan thlen hunai chuan additional allocation hi thanem tok tak kan mamo bel don ni in country a chu finance department lama te kan la deal bel le don ani tiang chuan in kumtin hianin omzenei tham deuh tak hian MPSC tana kan sum sen po hi apung chho na sa tiala ti hian apung chho zel do na ti chuan khang zong kan han ti changtlun thei huna ka chuan in chak le zualin na te po hi an thok thei to tura kan nga ya tin MPSC hi atober kan soidu chu rin tlak ani anga ya political appointment te politic in role na te ommia lo tur atling atte chawlak anni na tura rin tlak ni tura beisele duan ani awangin sutiang taka akal chu kan du ngoya sutiang rin tlak ani zel theina tur chuan theyang tokin sarkar po hian tran kan la zui zel dona amaro chu khoi molaya kan beise ang lo le kan du tu sam ang lo thil alo thleng ani point chu atrulang zela siam thata action lak atrul ani point action hi kan la re don lova chu tiang chuanin tu na hian sarkar kanin buat sai meka amai ro chu kan tun din muna kan na te alo tam tak dan le alo pun chho tak dan te chumi machon thei tura sarkar ain puacha dan te mi puiten min lo hriat pui ve hrim hi kan dua kan department sang zinga hian kan sumpo kan ren lo na pol tak le kan pek tamber pol le hetiang infrastructure mason na ruang am kan hanti lam ang chia po mason na nei na saber tur jinga kan ngai ani chuwang chuan kan be sele kan du ang takin en kim ti thailo maila sumten dai lo ma selangin sarkar hian thei top tran la in ati pui sui mek zel ani ti kha mi pui te min lo riat pui kan du kan an soi ani kalome